Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mi smo počeli da pričamo o tome istinska poruka Mesija iz Nazareta. To znači šta je bio istinska poruka Isusa i kakve su vjerovanje i promjene došao poslije toga. A šta je bio pravi učenje i šta su sada oni imaju. Mi smo već pričali za božanstvo Isusa. Hrišćanski svijet sada ima vjerovanje radi Isus kao Bog i hrišćani smatraju da je dokaz u Isusovom božanstvu to što se u Biblija Isus spomene kao Gospod Bog. Mi smo pričali kako možemo da prihvatimo svjedočenje od Novi Zavjet kada ova knjiga Isus uopšte nije gledao. On nema pojma o tome, zato što ova knjiga nekoliko ljudi su pisali poslije njega. I Biblija je puna greška i promjena. Također, puna je kontradikcija. U jednom mjestu je nešto rečeno, na drugom mjestu je rečeno nešto obrnuto. I najautentična Biblija se kaže ovo Codex Sinaiticus, to znači sinatski kodeks, rukopis. Zato što ovo Biblija što se nalazi kod nas, ovo je prevod od grčki taj rukopisa. Na grčkom jeziku ima nekoliko rukopis se je od ovoga, onda oni su pisali, prevodili na drugim jezikima. I ovo knjiga mi, kao smo prije pričali, ne možemo da nazvamo kao Božje riječi, zato što ovo nije Božja objava, nego neki ljudi su pisali. I prema tome, onda svjedočenje od ovih Novi Zavjet uopšte nemaju dokaz za nas. I šta se tiče taj prevod od grčki jezik, u Biblija grčka riječ, taj riječ za koja je prevodena kao Gospod Boga je u stvari Kurios. I ovo riječ često se spomeni kao prevod Gospod Bog. To znači izvorni riječ je na grčkom jeziku i taj izvorni riječ je Kurios. Iako mi prihvatimo njihova tvrdnje da je za Novi Zavjet često govori za Isus kao Gospod ili kao Bog. Ima jedna Biblija koja mi kažemo kao bit za hrišćanstvo. Ovo je jedan kao objašnjenje za Biblija, Interpretes Bible. Ovo u Americi njihovi učenjaci oni su pisali i za ovo riječ, za Kurios, oni kažu the Greek word Kurios actually could mean anything from sir to the divine Lord. To znači grčka riječ zapravo može imati različita značenje od gospodin do božanski gospodar. To znači ovo riječ može da koristi za car kao gospodin. I ako vi hoćete, možete sada na Google Translate samo pišete mister i onda vidite na grčkom jeziku šta izađe.
i tamo izađe ovo riječ Kurios. Ovi sledbenik od Isusa, kada mi vidimo, oni nisu pričali grčki jezik. Njihov jezik bio hebrejski jezik ili aramski jezik i ne grčki jezik. I oni su koristili za svog učitelji kao riječ ovo rabin. Na drugi jezik isto se kaže kao rabani ili rabin oni koristi. I za ovo riječ sada oni prevodi Biblija na različitim jezicima, na primjer na urdu isto oni kažu kao Hudavand i to može i na svaki jezik oni imaju taj korist za taj riječ. I ako Kuriosovo riječ ima na Novi Zavjet, onda uopšte ne možemo da prevodimo kao Bog ili kao Gospod. Samo može da bude prevod kao gospodin, kao jedna osoba, poštovana osoba, kao mi ovo koga čovjek puno poštovati. I prema tome ovo riječ Kurios korištena u Novog Zavjet ništa imala značenje božanski gospodar, nego poštovani gospodin, poštovani čovjek ili osoba. I onda Isusa, još oni pričaju jedan kao dokaz, njegov jedan apostol Toma, on isto se kaže i kada je Isus bio stavljen na krst i kada su skinuli i onda je bio živ i ovo bio jedan veliki znak i dokaz. I Isus među vrijeme sreo sa drugi svoje sledbenicima i tome tamo nije bio. Mi vjerujemo da Allah spasio Isusa od prokletstva smrta. I kada drugi sledbenici, oni su pričali sa tome i rekli mi smo sreli sa Isusa i on nije vjerovao. On mislio da ovo je duša, čak oni isto nisu toliko bili potvrdili da su, ali Isus nije rekao gledate moje rane, gledate moje ruke, gledate ovo, ja sam ista osoba, nisam duša. A tome on se kaže da dosta on bio liječi na Isusa. Za njega se isto se kaže da on išao do Indije. I tom isto se ovo riječ kao tovam, kao blizanci i tako se kaže kao on izgledao kao on blizanc za Isusa. I on kada rekao, on rekao ja neću vjerovati dok ne dotaknemo njegove rane, dok ne vidimo. I onda on koristio jedan ovo riječ kada čovjek bude iznenađen na kraju, kada je rekao moj Bog moj, i onda kršćani kažu vidjeti on rekao za Isus da je kao Bog. Kaže se zatim je rekao Tomi stavi prst ovdje i pogledaj ruke moje i pruži ruku i stavi je u ranu na boku mojemu i nemoj sumnjati nego vjerni. Toma mu je na to rekao Gospodin moj i Bog moj. Ivan 20 i 27 i 28. I za ovo na engleskom oni su nešto drugo pisali i na nekim drugim jezikima je malo drugačije. Ovo što je on rekao na kraju je Gospodin moj i Bog moj, onda ovo je on na svakom jeziku ovo je koristen taj riječ. Na primjer kada čovjek bude nešto iznenađeno, kada se nešto dešava, nešto neobično, na svakom jezik se koristi kao o moj Bože, Bože moj. Na engleskom se kaže
oh my God. I hiljado ljudi koristi taj izraz svaki dan. Kada se nešto dešava, onda oni tako kažu. I to je uzvik, samo se pokazuje da njemu bio to je čudno i zato on rekao. I na Novi Zavjet nema nigdje rečeno ovo koristena riječ kao Isus da je on bio Bog. I Toma, što je on pokazao, ovo bio samo jedan izraz kao način, kao sam rekao, kada čovjek bude iznenađen. Ovo promjena što je kršćani imaju, Sveti Paul je uzrok u tome, on postavio temelj današnji koncept svetog trojstva, a ne Isusa. U Bibliji uopšte ne kaže o tome. I onda koristi neki stihovi iz Biblija, na primjer se kaže njihov su i pravci i od njih je po tijelu potekao krst, po tijelu koji je nad svime Bog, neka je Bog koji je iznad svega blagoslovljen u svu večnost. Amin. Rimljanima 9, ovo poglavlja 9 i stih 5 i 6. U 1960. godine na engleskom bio štampana jedna Biblija, The New English Bible. I tamo su prisustvovali svi ovi sekti od kršćanstva, osim Rimokatolička crkva, ostali svi su bili i oni su tada rekli zbog ovog dijela da ovo gdje se kaže Bog koji je iznad svega, na neki Biblija ovo se sastavi zajedno bez tačka, onda oni tumači kao ovo riječ kada je bio rečeno Bog koji je iznad svega, ovo je rečeno za Isusa. Ali u stvarnost, my God supreme above all, be blessed forever, ovo je za Allah, ovo je za Bog. Ovo nije za Isusa, zato što ovo oni su na engleskom za taj Biblija, oni su rekli da ovdje treba da bude tačka i poslije tačka počne nova rečenica i sada negdje oni su tako stavili, negdje ima tačka, negdje nema, ali glavnom oni daju tumačenje kao da ovdje što je bio rečeno, ovo je za Isusa, ali ovo nije za Isusa, ovo je za Bog, koja je druga osoba. I kada mi čitamo Ivan 10, i ovo ćemo pričati na kraje, i tamo Isus potpuno odrekao ovo značenje, ovo tumačenje koje sada kršćani imaju. Onda hrišćani kažu da je Isus dao život mrtvima i da pravio razna čuda i da je zbog toga on Bog. To oni kažu da ovo je jedan dokaz zato što on dao život mrtvima. Ali ako mi čitamo Biblija i tamo nije rečeno samo za Isusa, nego je rečeno za još nekoliko ljudi, neki pobožni ljudi kako oni su dali život mrtvima. U Islam mi ne vjerujemo o tome, zato što Božji poslanici poput Isa a.s. ili Isusa, oni daju život duhovni mrtvi ljudi, ne tjelesni mrtvi. I na isti značenje i časni Kuran isto govori za časni poslanik Islama, da kada on dadne vama život, onda vi slušate njegov poziv.
Onda šta će biti tumačenje na drugo mjesto? Na primjer, ovo 2 Kraljevima 4:35 je rečeno Alezija oživio mrtvi. Ovo on oživio mrtvi. I onda za Ezkil se kaže, Ezkil poglavlja 37 stih 10 se kaže i prorokao sam kao što mi je zapovjedio i dah je ušao u njih, te su oživjeli i stali na noge svoje. Bila je to vojska vrlo, vrlo velika. To znači taj poslanik, on oživio jedna vojska, nekoliko vojska, kada mi kažemo, onda ne dođe do 100, to možda bude nekoliko hiljada. I onda 1 Kraljevima 17:22 kaže za Elija da on dao život mrtvima. I onda se kaže za Aleziv da je poslije njegov smrt neka tijela dotakao njegovu kosti i onda se oživio. To se kaže 2 Kraljevima 13. poglavlja i 21 stih. Kaže kad su jednom neki ljudi htjeli pokopati nekog čovjeka, ugledali su razbojnike, išli su na groblje i tamo kada su planirali da pokopaju nekoga, onda vidi neki razbojnike, onda su bojali od njih. I s mjesta su bacili mrtvaca u grob Alezijev i otišli. Na brzinu su bacili taj mrtvaca na grob od Alezija i otišli. Kad se mrtvac dotakao kostiju Alezijevi, odmah je oživio i stao na noge svoje. I onda za Musa i Harun je isto rečeno da on od drvo oni su napravili zmija. Dobro, ovo mrtvi, ako je jedan čovjek, kako ovdje kaže taj poslanik, kada su dotakli na njegove kosti, taj tijela prije bio čovjek. To znači bio jedna živa bića. Ali ovdje Musa, on od drvo napravio zmija. I onda se kaže Musa i Harun od oluja, oni su napravili ovo vaške. I isto se kaže u Jerusalem kod Svetog Harama je postajalo bazin gdje je Isus liječio jednog čovjeka. Na tom bazinu je bio anđeo koji je dodirao vodu, pa je ta voda liječila svakog bolest. To znači za taj bazin kad god neko doteka, kad god neko liječio bilo koji bolest, on će ozdravio. Onda šta je? Ako Isus ozdravio ljudi, ako Isus liječio ljudi, ako on dao život mrtvima i ovo bazin isto dao liječio ljudi, onda da li sada treba da prihvatimo taj bazin kao Bog? I ovi svi Božji poslanici za koje redom Biblija govori da oni su dali život mrtvima, i za jedan malo prije sam pričao da on oživio nekoliko hiljada. I da li onda treba da prihvatimo svi ovima da je oni svi su bogovi? I onda kršćani daju još jedan kao dokaz, kažu Isus je rekao
tko je vidio mene, vidio je Oca, i ja u zajedništvo sa Otcom i da ja Otac u zajedništvo sa mnom. Ivan 14, 9 i 10. I kažu, ovo je dokaz za božanstvo Isusa. Ali oni ovdje samo je spomenuta Bog i Sin kao Otac i nije spomenuta Sveti Duh. Onda to znači ovo stih negira trojstvo. Zato što ovdje nema trojstvo. Ovo je jedna rečenica samo zbog ljubav. Kada se kaže ja sam zajedništvo sa Bogom, on je zajedništvo sa mnom, to je samo zbog ljubav. Kada je rob, kada čovjek bude, kada je poslanik bude blizu Boga. Na primjer, časni poslanik jednom rekao, man rani fakad ral haka. Ako neko u snu gleda mene, on vidio kao Bog. To znači on vidio istinu. I to ne mi tumačimo kao da on postao Bog. Ali zato što ovo metafor se koristi na Božje skriptama, na Božje knjigama i ovdje jedino značenje može da bude ovo je zbog ljubav. U taj ćete dan još Ivan 14 i na 20 se kaže u taj ćete dan spoznati da sam ja u zajedništvu sa Otcom svojim i vi u zajedništvo sa mnom i ja u zajedništvu sa vama. Ovo je isto. I onda da li sada mi prihvatimo ovo 12 sledbenika apostola od Isusa kao oni su Bog? Zato što oni su zajedništvo sa mnom. I tako ovo se često tako koristi. Na primjer, Ivan 17, 20, 21 se kaže ne molim samo za njih, nego i za one koji poveruju u mene po njihovoj riječi, da su budu jedno, kao što si ti, Oče, u zajedništvu sa mnom i ja u zajedništvu s tobom, da i oni budu u zajedništvu sa nama, kako bi svijet vjerovao da si mi ti poslao. Ti si mi poslao, to znači Bog poslao. I na primjer naš džemat, naš halifa, duhovni vođa, on kaže halifa i članovi džemat su isti. Oni su kao jedna osobina, kao jedna tijela. I ovo izraz se koristi za Bog ljubav, za Bog bliskost, da smo toliko blizu. I Mesij isto je on molio, on rekao, Oče, čuvaj ih za Bog svojeg imena, koji si mi dao da budu jedno. Ivan 17 i 11. Onda Sveti Pavol je rekao, ne znate li da su vaša tijela udovi Kristovi. I ovo je isto za Bog taj blisko, za Bog taj ljubav. Na svakom jeziku se koristi za Bog ljubav ovo izrazi, ovo rečenice. Na perzijskom se kaže man tu šudom, tu man šudi, man tan šudom, tu ja šudi. To znači ja sam postao ti si postao mene, ja sam postao tijela, ti si postao duša i to je samo zbog ovo ljubav. I na isti način imamo nekoliko ajeta u časni Kuran. I Isus objasnio u Ivan 10 stih 32 do 36 šta to znači kada je on koristio ovo izraz Božje Sina. Kaže, tada su Židovi opet pograbili kamenje da ga kamenjuju. A Isus im je rekao, pokazao sam vam mnoga dobra djela očeva.
za koje me od tih dijela kamnjujete? Židovi su mu odgovorili, ne kamnjevamo te zbog dobrog dijela, nego zbog hule, zato što si ti, premda si čovjek, praviš Bogom. A Isus im je odvratio, nije li zapisano u vašem zakonu, ja sam rekao, bogovi ste. To znači Isus objasni i kaže, ako ja koristim termin Božji je sin, onda za vas Biblija kaže, bogovi ste. To znači, ja pričam za sebe nešto manje. Vama bio rečeno još više od toga. Bio rečeno kao da vi ste bogovi. I ako je bogovima nazvao one kojima je Božja riječ upućena, to znači kome Allah poslao, Bog poslao svoje riječi, nije bio rečeno bogovi. A pismo se ne može poništiti, kako onda vi onome kojeg je Otac posvetio i poslao u svijetu kažete huliš, zato što sam rekao sin sam Božji. To znači Isus rekao Jevrijama, vama je bio već rečeno kao vi ste bogovi. I ovo kaže vaša knjiga. I onda on kaže na isti način ja koristim taj termin. To znači ovo termin se koristi samo zbog ljubav, zbog kada je čovjek blizu Boga, čovjek je Božji rob i ne možemo da tumačimo doslovno, jedino može da ovo tumačenje bude kao metafor i ovo metafor Isus koristio i on bio Božji poslanik, Bog njega poslao, on bio čovjek, nije bio više od toga i sve stvari koje su povezani sa čovjekom, njega isto su povezali i tako ovo nije neki dokaz i kao sam rekao, u Biblija nema negdje rečeno za božanstvo Isusa, nema negdje rečeno za trojstvo i ovo sljedeći put, inšallah, pričat ćemo za sljedeći dalje u tome i za ovo 6 stvari, ako Bog da, pričat ćemo malo detaljno, da vama bude jasno i za naši ovi ljudi budu jasno, zato što muslimani, mi živimo zajedno sa kršćanima i ovo će biti pomoć od naše strane ako mi pokažemo njima stvarnost Isusa i stvarnost njegova poruka i ako oni to shvati i da prihvati Isus na isti način kako on predstavio, kako je on mislio za sebe i kako mi njega poštovamo, kako mi njega vjerujemo, onda to će biti stvarna stvar. Ovo će biti ta stvar koja pokazat će nama da mi zajedno poštovamo Isusa. Inšallah, do sljedeći put. Assalamu alaikum.